Unomkhulu ngumlaphi wendabuko udokotela the best the youngest traditional healer lo wenza izinto zibonakale all the way from e-Eastern Cape elisikisiki emampondweni isigode but-ke indabuko iqhamuka le kwaSobhuza kanti lona ngithothwa Mkhosi Mabheka. Ngithi naseKapa phela niyangazi ngiyayenza lento ngiyawugaya ngenza into zibonakale ngimncane kona ngiyavuma kodwa-ke sengiphethe abantu laba le babathinta ilezandla zami sebesempumelelweni lenzima kabi sebenqobela okuningi baningi nje kakhulu ngize ngidalule kusukela eCape Town ngoba ngine-branch nalapho ukhumbule bese kuba lana e-Eastern Cape elisikisiki ne-branch lapho engiqale khona ekhaya ngoba silala sitholakala khona endlunkulu kakhulukazi. Ntoze Nkosi ngithina manje ngifuna ukufundisa ngokuthi kuyini ukuhlambulula isithunywa somuntu usithathe usibeke kwi-level yaso esiyidivizevayo. Abona njengamanje ngiya endaweni abantu kusePort St George ngiyothintela lo munye umuntu lohluphekile kodwa njengoba ngishisa lempepho nibona kushunqa nani la kulesigodlo lesi ngiyenzela lokuthi manje ngixhumana nabaphasi ngisengibika ukuthi kuyini le ngiyokwenza lapha. Kubaluleke kakhulu ngumlaphi wendabuko uyokhuphulela umuntu idlozi uyophemba lento abathi ngumsamo uyokhulisa lento abathi ngumsamo wasekhaya bayifike njalo. Kumanje ngithe ngithi ukuphahlela ngendlela ngiphahlela ngayo thina baseSwatini ngikhulume nabasekhaya ukuthi no ngiyaphuma manje sengiyindlela ngiyokwenza lo msebenzi. Ngicela nangabe mina kuqala ngihlambulukile enhlizweni ubese lapha ufike nomsebenzi ungavumi. Ngicela mina kuqala nanginikezela ukuthi vele lento ngiyayadi ngiyoyenza kube kuhamba kahle. Yilokho nje wangithi ngishisa impepho lapha ngikhuluma nabakithi ukuthi ningaphuma. Kubalekile ke lokho ukuthi kwenze namulapho endabuko ungasuke njena uphume nje beci ungachane ukuthi suya edolobheni noma suyaphi. Kumanje sengikhuluma nasekhaya ngithi nabe chosi kubehele zonke into ikhanye kuhambe kahle umsebenzi kube right. Manje ngiyatholakala ku-063 010 48 95 or ku-083 59 69 096. Maluju, ngithanda no.